abana bahumurikire watandukagera ataho birango ni aho government nto yakubire ne tahiramo haza government no ninyi government nitwe ninye niwe n'abantu konka abar ku implementing anbaye nitwe abari ombebembese kanindeba watandika kutahebirango oyine license konke kiri kuteganisa ebyo byona binani kugambirana politics navuga ngo bwegese abantu babumixingana na business babumixingana na politics nyowe nko murambuzo w'amashomero kuno kayishomero nkeryo narubuza twakagambire ngo umuntu afite resum atugambana nogo uza kushangisho ushangisho ore no gambana we commission kandi ari kumanya ibyo byashimirwa nakora ari kumangwa commission ni mukama wawe hata no yongera hoki ukirugaho hato to kukirugaho konka hate tamwegerabo ate hakija hagera cyabaho twakwatwa nkomuru kemiroje yabireho mukabirebe byabireho abana bakwira mu mashomero mukandi hata babuza inspector ngo kabora konkito turvere kiriya kundi kuzo mu ishomero ni nyine ikindi ukora kurebuka ngo no uriyija hawire imyaka 2 aramanya ngo ahishomerere nkarabaho kandi ngakoreye iki ninkora report yanjye eberuho well invest kandi nja addressing at my boss kau omugambire shongo kuziri action nubwira beta ninteka action ebireshime kuberyeje. So it is a responsibility of the top officials to empower kutuhereza amani kutuhereza authority tukareba ngo ebe bintu byaba implemented ahabo kuba no butwa bintu ruho tutahwebi icyo kutangaza minister nura shange we nagira ta kandi nuwe yakireta for example abo bantu cyatandikira kandi ushange hata no wari umwishomero nagira to mwana wanje tinga umushashora mutwaro nkaga kabonabona none ubwo nshabe miliyoni 10 onko mwana wanje agire iki so nico ndukugaruka kabagira nti kitakabashoye kamisho standard yo biro hono jimanya tokurga nyoni mayangu tokurga hamutwaro nkaga okaza miliyoni 2 tokurga hamutwaro nkaga abo standard ibatireho nemwe 1.2 aminji gari ya 1.4 konka maximum batira har 1.2 on primary. So yes, so atwashanga ngo obire no shashule mtwaro nkaga uhayongeza waza mtwaro 8 you are still in the bracket ejo nyine yibatireho niwe nindeba ngo government ikiwe kozere in fact ya mbere abamwe kongeza school fees abo ko habaye batakumanya ngo mwana wa nasari bamushashura n'emitwaro nkaga na mwenda bamanye mitwari 10 ntumanye mitwari 10 mitwari 2 ashatu icyarengesereza 20 mbena hati sometimes nyoni ndeba ngo ina mashomero abo kwa ndeba private school nazi bariyo batere nduru kunka bamwe baza bariyo batere bashemeriwe ngo batutambira ntabwo kubatwire ari ahansi konko bwatwira rya hansi nahabwo arevo yabazira bayine kugira ngo abira yangire futembesa school fees nahabwo arevo yabazire babirayine na standard zizashyireho abo ko kubobira no shashure mitwaro 20 ngo habo ko bataho miliyoni 1 n'emitwaro 2 utanha tatanazari miliyoni 1 n'emitwaro 10 abana nabako hishomero no rugira nirugwa so mbe nabazire school owners bakama bamashomero ababina amashomero batakaruga hamaramo standing on their programs baguma hamuramwa gwabo programs zibaye bine bazigumizemo kunka
kuba arabe babiri affected ababundi abiri nashashura miliyoni imwe ne kurengaho hatogwe ayita abazirebe ashitame n'abazirebe ahabwo mashomero g'abantu buntu bonu bete benkanisize byabo tubakira consulting abazire nibatishuka ha process ya government bakore cyabo umuntu akugira ati nyo nkanye ne sente zanje natebenkanisa ikintu cyanje tokuza kungamira ukunda akikore kandi ubwe namanye cyashimire kuba nagira ki cyashimire kuba nakora bwenu ababa babiri affected kugira ngo bundi babiri nibatekateka abo batambo tikikarabiremo kingwe kumanyisa bara kutureba ticyakaraberemo but they are planning. It is a proposal. So ne basakora bamu ninga cyane aho kuba parliament niye yine kucarabyo abo kwanoreba eze sente. Yes. Government ye kabire ya mbere ha muntu wa hanze omu average no taru wa hanze no muzira arwagati konga kandi hatiya amashomero go hatibonigaza gukora gata because hato uriyo owishomero watekateka muzire wagira ngo eshonga yemere ekiriya higuru so hatiya kora je mucendeza fizi kandi hatiya kahunga twakagurace kandi akahunga kakiriya higuru kandi ntona kugira ngo ogwabira rya higuru yecho mbe no gwabira affected ayite abazirebe abagira ati mbe government no bwera betire hwechi konka itwe tubire twakira kandi ubutube twakire wa numureba ahituri kandi twerekere numureba kandi twerekere ireki economy no mugireba tino tarukucimanya akahunga kakatura mitware 5 mukaga karengesereza mukaba mukaga necyo kabantu batere nduru konka hati kaza mitware 18 mushanje akaka kuburabura muri 16 hati njimanyisa cyico nakimanyisa ngo omuzire niwe urukuza kucurecho niwe rachfiringe echo nijo ndi kwemphasize ngira ngo bakama bamashomero be ababire mbari abarukureba ngweji police yarabamu neba teganisa be tabazire babo kunge byoza kutere nduru manya government yasho byamanya biki government yote shobya ekintu nebe kitiro kujira okwekoze research very good na ni economy ero nituchimangwe inflation ebire kari buri kimwe cyona cyabakari emishara y'abashomesa neteko kongerwa ahabwa standards of living kumakingana nebe biruho konka ebe bintu byona no bikora with dialogue nuteko kugira dialogues n'abazire bakamanya ahabwa kino behaving woti ahabwa kino ndakukoreche ebe byo kustamokwe ukagira uti nyowe nija kutaho miliyoni 2 ebyo government byo kurwanza kugatera kurwanza bakama bamashomero kandi bakimanye kurgatwaruga omu covid lockdown almost half of the private schools nkom village setup amingi gakarimo schools seized totally bakarimo kwimuka so ataguma hoye ati yone utekateka ngo cyaga ato akakamushara kabenkashishwe mitwaro mugaga ke karemerwe kandi aba 50 kandi government batajya ngo tekureba private schools ekateba yatebenkaniseho teacher relief fund private teachers relief fund kugira ngo ebatereho sako bakore sakozi ebatere mwe sente ezibaragume bakeyambisa abo nibabasa kweguza mu maroni ba developing amashomero gabo kandi ekaherezana n'abashomesa ba private akasente mutwaro 20 ababire bari abashomesa abo kubakiza cya private schools no shanganze proing abatari bashomesa hata abo no bataratungira bingi de nabandi kubitwara ya government no kwebiri government yone yitwara kandi neba ne yitaga accountability
niyende kintu kira zikora kibe kiri omuhanda murungi so nimpiga abazire mbu eki kintu kitaka bataka excited ahaburi yabo ahibabire abarengera haryecu ya standard za government ziriyo negeza okutaho ahubwo iyo netaho eri kubesinga aha muzire owitu ogu owenyuma we kuba nesasibwa konka hariyo innocentes bena hasha government negete utatwara umwana akenya akashomerayo hariho muzire ari kubasa kutwara umwana we Kenya akashoma akarya rancho mu Uganda kamutwara South Africa ari kushoma de South Africa akagaruka kararo kandi ubwo nabone mugambaho so mbe naba bari kubasa ba makama b'amashomero iki barakore leta n'abazire babana abino mu mashomero gabo deni bikirizane kandi barayikirizane barebuke ngo byakorwa abazire nibwo batara complaining konka bagumana bakora bashaba abazire sente ngo tuzagure basi emyaka 10 yahwa basi te kurebuka bakashaba abazire edazani 10 z'ebitabo umwana akahandika mu bitabo mukaga umuzire nibazagumana nico rukurebera somehow aba muzira bamwe bari excited konka tinko bajya ngo babe excited ahabwe eco kurekana inyenda babe focused nko kubatwire bamanye program zibabiri bine mu mashomero nizimatchinga na sente ezituru kuhereza actually hati ninyenda ngo tuze aharimwe yes ministry kuri hari government ministry biri hari konga tuneyimwe abantu abaturi hihi yes nimarambura amashomero nimura complaints zitwa abazire mukimangu batashyize development fees umwaka gumwe myaka 2 manyangu batuma sinjenje manyangu batuma ubushaho bwa cement mutwesuza ekansho mezi message ojo tugarukemo ubwo nibamweta Benon twina masiko Fred nagira ngo mwe bari program amashomero nigasha abasente ziri kwingana gari kuhereza ebintu biri kushushana government eyine kubanza yatekaho standards mwe bari ubuhereza nyino ndijogu ubwo nagira ngo yahandiko rujungu yajangu thank you moderator for the good topic this morning. The government should consider how private schools expend. As private schools we have the following: you have to pay tax which is so heavy. You have water bills, you have electricity, you have rental bills. Everything is money plus paying teachers. How can you decide? How would you want to decide for the institution which you do not support? Let the parents take their children in schools they can afford. That is it. If government wants to determine school fees for private schools, let it reduce on taxation paid by these schools. Government pays less money to their teachers and force them to charge additional fees for welfare of the school, and still the parents are failing to take their children to school. Before a policy, let us sit down on the table and the stakeholders be consulted. Also at this time, I expect government to come up with a policy on how to deal with parents who have failed to take their children to schools, pretending that they do not have school fees. Oguni bamweta ari nitwe Gilbert kandi naturebera kawempe mwe bali munonga abantu abakutsindikira obutumwa na wano enda kuteresimu nabo no basa kututerera mweno nyenzere mutugambe aharimwe abantu abo government yatushikize hiyi imwe ebyo kumukubimanya ukakimango rero batushabe by'ebintu kandi tikugira ngo babikoma kubitushaba ni mumangu babitushaba kandi tini ebiliyoni bikoro chashara development fees chashara sente za bus omwana atandika senior 1 heza senior 6 akushashara sente za bus emyaka mukaga arinda rugo mushemero bus etakarebekaga izo complaints simwisha muzuhurira muzimanya mu mutwe yambere hoce webare mnonga hati no shanga hati nkishoro yo no manyisa number 1 nukuruga nazo mwishomero
ikindi kuba ninyenda niki number 1 nintandikira a infrastructure ebyombeko number 2 ninza a sanitation number 3 safety security and safety of the runners aba bana bari umero are they safe kurumunonga kushoyeka ebi byona is teaching and learning taking place abana abana bashoma abaresera aha ni cyico tinkuza kuza mu hino mwana washashwire wentegereza ashashwire zinga ashashwire no mana na wababuza bakoreka ebe bindi tubakubyoreka unyetegereza waza kubakiriya hine sente zibatakubankinga hateze sente zibarukushaba ukarugura ibintu tubakuze kushaba cash tokuzibataho njo nakugerera some schools ni shopping centers za stationary we nabikushaba nimanye ishomero rumwe umuri Mbarara sito eryabire rishabe ibintu ebyo umusente ubwo numfaraso ko gushangayo bayira up to now enkora ni kweli ubwo numfaraso no gushangayo you know izana bed sheets na case obyama butabo babukwa babukubara umusente umwana wawe arya mbene ko nico nani kugambira ko uri satisfied ngo bakushaba nibyebyo hata ubwo no kuchallenging hata uwo kuchalenginga nubwo ari kushaba byingi so being a private ngecho waba no gamba utomuzire hata complaining nico nani kugambira madam omtebenkanisa hari haunami ari comfortable in fact no yaresere yagira ati mutushabe bukwenda konga mureke kutuganza ite mutushabe murundo gumwe tinkwenda bikuza kugira ngo nkibandi yo bugandere se moto mwana kitabo cha abazire nimo muri yo no mu facilitatinga aba mashomero bakama bamashomero kubashabe ibintu byinshi ngo hari hishomero omusitomo kandi za kutandika boarding section ya P7 yes so ngo beta abazire bajya mwe natiya twanda kumanya mwe natiya abana tuba charging sente zinga ngo herityaje to batubiyeho miliyoni emwe umuziro ndije atkurujirira abana bita nyona nyenda ngo abazire cyashita kubakora kubi mureke twashire miliyoni emwe n'ishiceka ngo hakari abazire babiri bari miziga ngo nashi muki kandi wono kireba kumara muri abazire 50 babiri nimwe mwaremo mutahe mugende muronderevo yanyu ho muzira akajata atabana bita twashashura miliyoni emwe atabana bifite bararyeje icyo cyo nabwambira umutebenkanisa so abazire nubo bo kutembesa gavumenti yo nabwo kugira ngo rero esasi bw'abazire abazire bote beriho bakabirugaho bari yakindi aruha barukubasa umutebenkanisa nyenda tubekiriya tumanyisa abarukutureba ngo haruha abantu abarukubasa abakoze rakasente kabo abanye nakasente kabo kandi hata bari bakakora kandi abana babo benda abana babo bakashemera urugomo atwe hari ishomero umuziro wundi kumanya ngo nakugira ngo umumu hari mu ishomero to kututaha n'erya private n'erya government noza yino ndano mwana wabona bamukuyima kumureba ryo mu musite n'erya government kugano huru muzire yaje ati ejuke ndisho message ngo muzire najya ati nyewe go headmaster tinguza kukoragana nawe abo ko umwana wanje nkamwezana kandi amutwara hata no murebo go muzire we mwene nabyo kushoma mwana no bwara batakirege konko umwana warebererweje na kicucuru konka nibigenda hamwe a healthy mind chemare no yategeza so umwana yabaye ne amagara gegarije umutogutebenkanise je gurire je na performance te kuchira kubura
mwene bintu ine bikushendekereze ebindi navukuse nibitambara hamwe n'ukireba nito mu maka gitu umushisha yakwata ka school fees ke akakashashura abana bakagenda bakabashopingire barikwenda umucyarana n'umushija we omukayabona basigara mu bashemerera babatemba batebekine konka habana habara yo sande biri abana bakuza kumurika umushijana n'umukazi batakamanyira hibara hi school fees na narukurabaho nakimanya ngo hari buzu nawe narukurabo buseri nakimanya ngo hariho ki ejo niyo season 8 yo ntwiririra niyo ntwiririra mbenu nico nduko emphasize madam umutebenkanisa abantu abarukutureba mazima ikihango munonga bamanye ntashya yabo ahabo kuba madam Adera noja kugambira umushija utuninyonyo ndo mwana wanje aze preparatory undijo umushija kuja tunyokanta kubasa preparatory kanimba samatazi nyowe iki tare kindu kukora ekitari cyo mwana yatakuza preparatory nobwenjo yindo munjuguza abantu baguriza amaju ahabwa haronzi umwana ari mu primary kani maje kasini hariyo university mwe nakwe kayo kandi haro kweza no kwega it is not a guarantee unakanafu no nojimanyemero mayahari mbenu ninyendo muzire ogume no planning anyensia kandi oganire no mwana wawe omugambire standard manya abana kireba manyati ruyare kuna bendi Uganda matazi tibuja ngo Uganda matazi ni shomero rike terero rike kunka manyangu niyo revo yanje amanyata aha ni hondi tuburi yo mwe no wagenzire nayo kuba pine abantu abarabiro mu mashomero mabi kandi abina hibari ati nyonkanye nkashomero mu UP school ni budget kitengure primary school kitengure primary school yo mu mucuro tamuna kanso neya tanana bweju konga ngakora ya aggregates zanje 8 na nkabandi yo nkakutunga results zanje takumanya siniye yindi kuza kujamo kuna bendi ya program haro senior neza kutanda ageta new high school nazayo nabuza ntkonkashi nayo senior babasa kushashura hicwega bashome bashashire yo kacheba humuruke angu yunguzo ure boyineho bakamba shashura imitware na kakaga gumwe bireshatu konkana yeke ni ndemo nonyendegereza mutebenkanisa kuna biri ndi musiniya ya kabiri nabwe ntakaheza gayo fees tine bunabe naho umwirenje mazireyo nabone good samaritan yanya adoptinga naza butare secondary school no naherize senior ya kana nkabani yenda kushoma haya nanye nkabandi nkahagera umuntu omuyangera tumwana atoye twari atoza umukore gishomo bushomesa ntagambira guardian wanje tinyonye ndakushoma bushomesa ndo kuzakwata chopa naza bushenye ko PTC nashoma myaka yanje ibiri naheza natunga certificate yanje konkaza naza you talk now astaza naziriza ine degree ya kabiri nachiza I'm done with my research mben hati ogo wagire mwisho no jangu bona bagire ntare bona bakaheza bona bine degree tina bagarikiro muhanda of course ni babariho kandi binji konkano rebo umwe omuzire nabura ku understand gaja ati nyo mwana wanje natekwa kuzaha uzaho uguza buri kimwe uguze byoyine uguza kabanja kaceko bire wabona emirimo ya hate nojimanya business za hate nozereba business egwa akugira ngo uwe mao yahagira ishomero kananka iwe kugira ngo nanye ninyenda bana bajanga bashomero
izoku bemerere nanye nyemerere mu yabo kongo tine chuwihire otine chuwihire hato bwo wagoba so I have managed to support myself bishite mwe nko narabiro kwe warantari umurambuzo w'amashomero because hato umuntu we nabasa kugira ati government eresire kitiseche oyebwe ngo cyo kitiso government yo yakuchika actually nobwe kugumiza meka chinguza bakama bakuru b'amashomero ngo kuwagamba hati nibo bino muri mu muhango ubwo kugira ngo hati bo government yaza kuhinguza cyo yahinguza konka hahatabiriho kukoratiriza ababa bakama b'amashomero bakashitamana n'abazire bakabagambira because hati no basa kushanga ngo kuwagira ngo tukagira indwara ya TB abazire tukagira indwara nanye nangwa mbarimo turi too busy yes actually bamwe we are actually too busy doing nothing kwarona nako oshanga ngo titukafa yoga kumanya government ko kugira iki what happens next nico cyo wano gambe cy'amashomero gayi aginja gine program ya UPE aha bazire bakicengere nibakoraje aha bazire bakitara kicengere nico kugira ngo nyowe abana n'aba Museveni abana n'aba government nyo nyine kinyine kukayo oshanga ngo no muzire na n'ekitabo cyengumi ekitabo cya 10 omuzire nacho nakujangwa government akagira ngo abana bakore ki abana bona bashomi yatujya atabana bona bagende bazo mwishomera konko yebwiwe kumanya nko muzire nguna no muntu akushomesa umwana wawe kwara abayinenje arataraje mu kirasi oyebwa kumanya ngo nko muzire ubwo mushomesa na wayine y'abana oyebwa kumanya ngo ubwo muzire ubwo mushomesa na wayine akantu kakwetenga motivation we all need to be motivated at some point so atwe uko muzire wota changere eshonga uka jotiment government yajatagarika kushashura ezavani yajatagarika kushashura naza kushanga actually ni bazeta development fees konka ino muri ngo kubakoza that same money ukongera maybe abashomesa kashara bakobongera ha kashara bakajya ngo abashomesa baragume mwija mukashomesa abana bitoro amukaga na sande ninga shoro amukaga nza kubahereza ye 5 nza kubahereza ye 2 omuntu motivatinga ashomesa jo mwana kandi abazire twena nango abana bitu bahike mbenu echori taka kirigire hwecho amashomero minja gakucaginga kasente kinju n'abakozi babona babashashuraje akora ahubwo nto wareta point ya motivation chimanyisa ngo umushomesa naza gukora nangwa nabashashuraje abashomesa nakutusiza shangisho mu shashura umushomesa miliyoni mwene mutwara 2 hato wito kutandika ari ya mutwara na mwenda ahabwaci ahabo kwa bazire nabahaka sente no huru muzira rwo nsanda najya toga umushomesa mukwereza mutwara 20 takuza kutuyamba in fact na nawasha mu okagira expectation ya salary yawe ne mutwara 20 tabakuwe employing nibo mangu tori standard gwishomereryo so nyoni nja kwefasizing ebintu bibiri aha kintu cya policy erioneja about school fees in school private kugira ngo abazi amashomero bakama amashomero ababire batakakira bine nshonga habwa cyo batakashyireyo babanze bamanya habwa cyo batakucaginga sentezo kandi ababire bazicaginga tabakwetaga kutera nduru bine nshonga they can defend themselves at she ezibambagamba utilities at municipal school no mango in staff over 170 abakozi abayoboye yes teachers batari mo non teaching staff hata no jangu government ne bashashura aba bantu ne bashashura abo nabashomesa binje ako abana bari over 4000 bari over 3000
they are between 3,000 and 4,000 nogira ngo aba bana a day ne barya shilingi zingahe? It isn't a government school. So private school ebyeriyo negamba bakugira ngo bashashura mbashomesa bashashura ki ebyo ntubimanya kandi ntumangu babitwireho kunke ki government eriho negezaho koreka don't double your tuition korobe no shashuza miri mtwaro nkaga don't go we mwene chweka nabakimanya abo kubanyo government kwiheba teka tahose teka settingaga school fees teka chitahuga ekachito mu government schools kunkana ho chikanga tichiratambwireje especially nko omuzaga getown bakugira ngo charging sente kurga hari yezi kuzahari yezi konka bazire banga atebizimbe biro municipal how many are constructed by the government nibakora fundraising zabo nabazire nebizimbe byabazire so aruha workoreka accountability na government hayita kwitaga kuringuza iyo bwo ryo nojya ngunze kucondoza hata nakiko bakanyoreka a storage building isn't it enough accountability toyine kindi cyo kwetenga kureba no ekindi ni manyisa that is value for money abazire nibashashura kandi hine kikoze yes hango munonga these schools government ebyeriyo ne leta tusingize kugira ngo bareke kova charginga development fund tuba kubagira ngo batacharginga development fund batkora charging development fund ikore ekiyagenderwa gukora kore ntunguke yoshabira bazire akasenta kiba kahera kandi bagambere bakimanye let them be part of the what of the decision utakabo ryaho kateka teko tinshemeye kubasha imitwari 10 ya school development fund atuno gukora ki kandi yitsigishashura kanshima yato chini tichiriho abuko bazire tebara kuchimanya tino kubar kubuza accountability because you never told them echori kuza kukora konga kuba kushitama ninga nabo nkoko wagamba nko muziro watense ngubahemwe n'ecweka akatensa ngubahemwe n'ecweka ahabo kuba kabana inda bongere welfare y'abana okuriya kw'abana na no kwabashomesa ayihereza reason abana bitu tubakaza kutunga iki n'iki umwana wanje amanyirire iki n'iki mwene kwa kuchubata kitungire some schools they charge extra fee but n'abazire outside others which is bad n'ekintu kibi agira ati umwana wanje yes kweno ndo mwana wariye bitoke n'umuceri oshashule mitwari 10 on top of the what kanshata ubuhunga bwanje bumbe nshashurire bwo kutangira utana otumwe no butabushashura nonye tegereza hati so hati that is exploitation so ni nyanda ngo abazire na bakama bamashomero bikirizane aha kibari yo bazakukora bareke kuringuriza aha cyagambo nyonkanye tin kugira ngo it is bad hako atikabire past it is not yet past ni nyikiriza ngo government yonete benkanisa erho negezaho abuba no mwoga gwayo kureba ngo yaregulatinga entambura y'amashomero agari y'umuyango abuko amashomero naga private konka bana tabarabaga private abana n'aba government ishomero neryo muntu konka na yambaho government ku implementinga programs za government so nati ko kutambura aha guidelines na policies kandi na za government ukwashemere ko running ishomero kubanda tambarata ejeje nemwe iri kuza kubane supplementing te kuza kuyaho ziri guidelines zibezuru on how a school should be established and how it should be managed konkani nshaba ngu bakama bamashomero bacyakire no mutuma murungi bamanye ngu
abamwe babayambere abayambere kabatakutongana kandi ate kintu cyakufevaringa noreba ibyo ni human nature ikintu cyo kufevaringa ico no ata aba babiri affected they are very few adera twichirizane umwe muri Mbarara city yitu na Mbarara district nubwo kuzantungamo they are very few they don't even exceed 5 schools gakubagaru hagara kuchaginga over 1 million tuition fees mga primary very few no mga secondary at least noreba secondary nazizabo bazitira higuru muno aminji ne mtwaro 9 nenga hi miliyoni emwe ne mtwaro 10 miliyoni emwe ne mtwaro 2 okuyaho ebe bine bwagamba azazi mwana kwa kubana reporting munatandika as a new entrant nkuru kushangira bampushinga zo 2 millions kongeza zo tashashura cash yo government ekuzimanya ezo terazigambe abo kwa nebintu byo mwana wawe mwishi wagura umfarasi abo kwa no umuntu najya to mwana wako kakumuseyo no shohuize miliyoni 2 necyo umfarasi kuwagabirwa gwine no bota gwine kesa tatu at kesa nayo no jibara government no jibara ishomero abazire bamanye uniform no jibara ishomero that is ikijwaro cy'umwana mwana wawe takumugurira ikijwaro ohirewe kinkwenda kugamba uniform no kugira ngo nayo no bajova charging ushanga uniform shimwe kubera imitwaro nkena kandi bajya charging imitwaro 15 imitwaro 2 ushanga bagira ngo bakumuhereza sportswear ashome myaka ibera takatunga ga sportswear ngo cyarana riyo naje nonye tegereza ebyo abakama bashomero nibibine kurujyo konka ahandi abazire bahumwire icyo kintu anyine bakamba amashomero bahurire bahumwire. I'm talking at the level of Mbarara now. It has not been beyond that. Bataka nintekateka Mbarara abashitamira bari mu rukiko na representatives baba mashomero konka baza gamba mazima amashomero no macagari yahiguriye mutwaro 9. They are very few in Mbarara district. Amashomero agakushashizeze sente agarimu kugarabe garimu nibijaganira n'abaziri okuwagamba. Yes. Ogo riyo natureba ayine kinte kiyangira ngo nkugambire ngo nanishaba omujenyi weyizoba agambire abagenzi be bikirize abamazire kore buzo bye cyamukaga bijuze Public Universities Joint Admissions Board kugira ngo babase kubarafune ebirugire omubibuzo kiyamba beji okufuna za kosi zibali kukunda. Ninjara na maisa job forms. Zitwita job forms. Ninjara nizeze Public Universities Joint Admissions Board. Hata noreba ko kuza mu university ko kuza kwita aha kosi yone. Noteko kuboshabiri. Utunyoni mpora nyenda kushoma koseji. So what is reason chimanisa ngo you will not bakwiza kwakira any government yakwa yagira ngo ugambire bagenzi bawe abandi abumukora nabokwe ngo aba bana mubikirize bijuze zo forms ninjira haro cases omashomero ngo forms tebazi yes nibazizuru za amashomero yes kandi konka ni manyangu tino bazubire tino twazubire abo kwa ni macharo nayo reka ora tugira ngo abana kandi bagoma mu makagabo batazo mu mashomero no maharamo okubi bakashanga hina mashomero agarunga coaching hagini rigo teachings hate already now na but pretending ngo abana bashoma mijiji bashoma buronde usanga bari no babashobesa kandi tino umbe nahurire ngo murambuzo w'amashomero ninga nka education officer ngo azibira abana kuza kwiyuza job forms okwiyaho nabo bine mu buzubu ko kutwara nka chairman LC1 ushanga takumana mwe naho kusayininga ushanga chairman LC3 na yetage kituga aha mwana kumusayiningira ha job form echo nintekateka ticanje ninga tichitu nkateke no people okwiyaho echo nikibankiza omu executive kubana bo bareba ngo bagambira ekintu echo abantu babo
hierarchy nanka according to the hierarchy hati nka chairman LC5 nwasheme kubana emerera kajata no chairman wanje LC1 kandi utakaiha aha mwana ona nota kumanya mwana wananka icya kabiri kwara ataruwe cyangwa eco ninjira ndacyo nicitaga kumanyisa nushanga chairman asayiningira umwana watakumanya na muziriwe shanga umwana naruga bweju na izoroza job form zimbarara ngo no Mbarara district so eco no buzubu abo kwa kumweta hakose it to verifying as education department into verifying umwana ubwo twashanga atari Mbarara district nazarwa bweju takutunga sashipe yaba naza kutunga so mbeno wafereza umwana mbeno ncitaga abebembeza aba responsible aha form ejo orebuke ngo uwayuzuruza form bafuteresimu obasa kumudefendinga ninga no oyino bhame ngo mwana nowe cyangwa eco ninjira peno ni eshonga yawe bajigaraka mukurunji kandi wowe abantu tureba nibyaniwe eshongejo wagitegereza kiyo twatugumireho konkakija mukakaraba mu ishengero mweno omwamitebo edakika jena nizifunda nyenze ngo omuntu akoreba Sky TV omuzire mukama wishomero omweji kugira ubutumwa wamuhereza namunonga hargeje police ya government eliyoneza kutisibwa we bari mutebenkanisa damadera ntukuhendera ntakagira haryecho nanyenzere kubanza nkamanyisa abana bamashomero aharurengo rwona uruga umunasare ka university level ngo bashemerire kwetwaza kurungi omakagabo omuchumure kibarumu bashemerire kumanya ngo hibariyo nubaza nubo baraba bazire banyensya mbere bine kwata aha mirumo y'umuka bamanye gukora mirumo y'umuka batakaba bitabo byonka amanye umwana umwicaye gufuteka umwana umusigaza yego kukama umwana umusigaza yego kubyara umutumba amanye kuri sente amanye kuri sembuzi mbenu babimanye byona ikintu cyo kushaza no mwana wasene wa university umujiro tintekera mpatire khatoje ati mami atanyoni atshana biteke mpogora kandi abazire barebwe ngo ba following abana babo bamanya abana hubari abana baba hibari umwana atamugira ati naza kuruvayizinga atakumanya haya kuruvayizingira kucyakubire kiri cyurungi abazire wano mango mwana wona ku discussinga no wananka mwine gukora ka joint meeting mukagira ngo twamanya ngo abana bashatu baza kubana ba discussingira aha kwa muhweze deo kandi kurugasha ibiri kwikasha ishatu ato mwana wawe kwarayije shayitanu shaha mushanju mbuzo kandi habahuki oje nkai katubatensize ngo tu discussing ubwire buti ahabo kuba hariho icyumure kintu ko kukirikiringwa kandi ko twexpectinga mu bintu byingi abo kwa no mwaka musya hariho umwana mind iyo yarigiro mu byukushoma ahabo kurigire byahandikiro mu bigezo bye so niyo no muzire no muga gwawo nko muzire ukumuguma hihi ukareba ngo yaguma on track akubata buryo umwe wena owarugiremu ngo akashoma no abantu bonana bareba university umwana kwakorera ngo yari mu university ushana ngo yaho konkana batarashomera university nabo binde kibakubasa gukora mbe nabazire muze mu minding munonga aha discipline y'abana babo aha movement y'abana banyu kurebuka ngo baguma bari on track ahabo kuba ito bashija abana babo ne babikiti bajorira misho abana bito babasigaze bakebwa government kabebwa techiba fa kuzagamba ngo umwana w'umucyo kiza gukora iki ngo umwana w'umucyo buri kintu cyona nabwo kuzanka hamera mu kubantu gabemera mu no uhura ngo umwana w'umucyo affirmative one mark ya affirmative no abana babo tubarekere inyuma hata bo kuba no reba barese njayi nabankaye abo tukureba street abo jobonka no binji mwene government na mbi nabazire mwine kumanya ngo umwana w'umwojo
Gavumenti iyo teramurigireho konke ahabuja ngo umwana w'umucyaka banagirwe nyuma munonga hatayizire yaturabaho no kureba aha top offices enyingi zirimo abakazi ndibanza ngo umwana w'umuki abire well developed umwana w'umusigazi yasigarwa nyuma so muzire hata no muga gwawe ngo kumanya umwana wawe w'umwojo ngo hine nabyo ebiri kumuteganisa kandi bakamuferereza fichaye ikabandi kuhendera na program yitwa abaturo nagira ngo abaziri aba bari mu mashomero agakwasurwaho agagwa kugira ngo school fees eyongire yarenga ahaza bakoreka ako wanasare nibagamba ngo utarenze ya mitwaro kagana mwenda owa primary utarenze mitwaro 9 na amini miliyoni muri mitwaro 20 actually miliyoni mwene mitwaro 2.5 so mbeno ubutarengaho kuwa ko buri mwishomero irengiza hasentezo tin kugira ngo ihaye umwana wawe abo kubana ubasa konga kuwa ko butako basa ronda aha level yawe yo kubasa kuba no fitinga kandi kuwa ko bano ubasa mushitame nabakama b'amashomero abakama b'amashomero mustame n'abazire banyu babana mwine mubaganire ahabwa programs ezumuriyo muza gukora ahabwa cye sente n'umwenda zizaha rero abazire kubara ikirize bazishashura kore batikirize watamburana n'ikiro konka cyaka hwire abazire mutaka excited bunonga kana nabakama b'amashomero mutakagira ubwoba ikintu kiriyo mu proposal kikagire na parliament na table ya parliament so muhure muhumwire kiriyo kino bwire bwo kukigambaho bana bakakora amendment ninteka ngo baza kugikora policy bateka kugikora kugira bizo mu procedures zona consultation zona koraki mutahura mu bwoba mumanyengu Gavumenti ikero kuza kurabya mu cona nikiba kiri shwizumezwe kandi bakureba ngo nikimakinga na standards of living izuru webale mnonga niyenda kusime mnonga omwamideo webale kutereza time yawe webale kwija kandi twaguma twakwetana bwo mugaruke webale mnonga kandi we owanoreba Sky TV ninjira eshongejo kwongera kujetegereza no manya kutukuretera abahangu nkaba oyine kindi cyo kuba watakucenga je ocetegereza je obasa kukimanya umanya okukine gukora umanya okukine kutambara umanya nice cyo gukora saho umanya ufuna mwenu plan B so nabo echo ninyenda kumanyisa ngo program ezi nikweze argument zitambara zitindi umwana tukuretera abantu abakubani bacenga eshonga kusinga ahari two kutukuzicenga kugira ngo iwo muzire waza gukora decision umanye ko wakora decision eliyo yenyine ekikire nyenda ngo nyongere kubebaza kubasima mnonga abantu abo twatandikana imwe ahashahe mwe yakasheshe kandi atwaika ahashahe ntureda chika nkibiri twahendera program eji webale mnonga webale kutobwire bwawe program ye morning at Sky na Sigana Adera orishaba nyenda kwendeza izo barunji mukama kurinde osibe kurunji Sky TV, irakari abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy, Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakurita kunjunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire, I'm a